Apa iya tu tetap suruga dua mi Pak. Dua mi tu rupana natama teh suruga. Nomor si di jalur pamase, nomor dua jalur syafaat. Ya ko syafaat tak bage, ke syafaat na nabi ta umum si bah khusus. Ya ko syafaat umum oko pinara kenapa iwai. Iya, aku pinarata. Yan itu nakada nabi ta syafaatku juga untuk umatku yang berdosa besar. Jadi aku pinara kenapa maloli sunabi telo malai itu syafaat umum. Iya ko syafaat khusus ede panata maranakan iwai. Lai jempui na renre tama ipaling paminong ko talaga kausar. Itu syafaat khusus. Angkato tu syafaat Al-Quran. Tapi ako syafaat Quran, sapaka itaw pandrite, makalaya ko Quran, de memato na tama ranata, o syafaat Quran. Na bendu mematoy, o kulala kuburo, de di chala tawe. Yan na tu ampay, nigi-nigi, bacay, nigi-nigi, mapalai, benrupa tu, kamakada bacay, kamakada mapalai, nigi-nigi, mapalai Quran suratul Mulk, tabarakah, na panandungan muy na baca nalay birit, insyaallah din nagisay pachala kuburo. Etapa lagi. Angka ko kita narante, angka salang pase. Sangit salatnya kapere, salang pas sampanya tapi paboto. Ira salat tapi pase, salat tapi madosa lopo. Pendosa. Tapi dia nakapere, yan na pole boto rewa mengaji. Na iya ro ya kalian na, yan na rewa pole botoran na. Dia na tinro ko dia ngaji, dia na tinro ko dia na baca suratul Mulk. Sisan na mate, kani malaika emelo calay. Tapi mangaruh suratul Mulk. Iya, yan na nakada nabi pahala nanti itu menjadi makhluk yang akan melindungi. Yan na ro. O kuy lalaku burina, dahil na melo suratul Mulk koy calay, maka dadi nataw medosa yan nasa chocho tapi ang kakailalan na. Iya, mupacyo ka to, maka dede parenta nanya tu malaika makhluk mukallaf, yasanya mukallaf nakan na hukum. Iya panapigaw narekoy sulay, napaya ko angkat bentengi, rewa si malapor. Makwato, dia na sabi na mela. Sisan na makade suratul Mulk. De, rewa kung po daging po kalatala, makadang kay di na melo ko'y chalay. Sabaan kakailalan na. Iya pe ko mucalla memang taro ni mas suka mencaji salah satu surah dari Al-Quran. Malapor malaka makade po ngalatala aja na pe mucallay. Apalah iya. Iya, apalagi di to nano ta baca mo ya soso tapala mo tu nagangkan na. Iya. Insyaallah. Ang katoto sura makanya ibaca komelo isubu. Toha. Biasa ta baca toha komelo isubu. Baraka na iya tu Pak Bu. De tunan reitana watakali na te kumate. De naburu tu watakali. Terjaga jasadnya. Toha. Dibaca sebelum subuh. Itu jasadnya akan utuh. Tuh, toha itu. Jadi itu padangan na nabita kanilaw may mato. Iya naro. Iya ko talolongan insyaallah. Jadi Al-Quran itu memberi syafaat, Rasulullah itu memberi syafaat. Tapi nak kokorangnya demeto na jaga metote na dia na tamaranaka. Iyo po ko syafaat umum na nabita ko pinarakan na loli sumali. Jadi nabita itu dia na tak buka pintu na suruga ko tanya ali na buka ipamulang. Kemudian ali na to pacapurang. Nasaba maloli sumalay umma na ukilalan na neraka. Biasa kita pengurus umrah. Alena degat coyolo ilaw bandaray. Murus surat nagan na kumay tike. Alena pacapura menre. Pak menre mana pijamaan na pamatyo. Makulit ba ito na binta? Mengurus umatnya. Bahkan milo na yudo nyawa na nabinta na rasa kang ipadi makuta na mo di kumalkul mo. Makada makuto kapag di na ko umak ko yudo nyawa. Makaday malakul mo. Ay de, iya na pali malamay. Tinagacyaw halos yun. Iya kung mo yar lumpi nga bawan. Palagi ko iya makalasin. De. Pala ko pa bupati, tama na rumasaki na isunti. Oo, pala, doktor. Sapu-sapu, yolo na pipalololo, yarong. Iyo, kukupare, mata, may atolo ka bali. Ito, makaday na dito, makuya. Wad di ka mangilaw. Nasaba, liwa pat di na. Pasipulong nga mana nga, sinin na pat di na sa karatul maute. Aja nagagamutarong yung umak ko. Taro niya, toton ringi. Nabi meminta itu.
tapi Allah tidak kabulkan. Maka dai degaga amatenga degaga sakaratna. Tapi untuk umatmu Muhammad upancaji ampunan dosa. Susahnya sakaratnya umatmu itu adalah penghapus dosa di sisi. Mancipang masih, ya nanti ya ampai Pak Bu, kong katau maka icalai, deu sapaka, nasaba de na icallau mak na nabita. De ni calla. Istilahnya calla maka nakan nai musibah, nakan nai pacala to, misalnya kue na palu pura to, maka da mana hatu ta icallai palu, maka daka de ni calla. Namana saro salama tau matewi. Kaya ka maka mana sa salama, tau mate labue ka mati sahid. Tau mate na tanra baguna ka mati sahid. Karena ada runtuhan. Na mati sahid hati. Mana saro ta mati anan. Ini mana sa makaya de wanu pak makada de salama batina ma idi ni makada nakan nai musibah pala de ni sama kana maga capan idi ha para lumatika aja kamu ke on rotin roy mati na masalah to itu iya na to ampai buruta de na paja na pasal-pasal na roh hadis na nabi makana umat ko adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Setiap segala sesuatu dijadikan itu sebagai kebaikan. Aja nanti membela malah dasar Pak. Iya na bawa Mega tuto minum isi dimi baraka na lolongan. Ma bismillah ba mina paminum. Cik dimi na lolongan iya to. Tapi ta coba gare makatan niwe. Napatilaw. Epo. Tapancejenga nga iya wae pakura di sisi. Tapancejenga nga iya wae ringan ngi untuk matok makasibir. Tapancejenga nga iya wae patada kita pak. Tapan jajangan nga iya wae palepak poleri perbuatan dosa-dosa. Iya. Jadi sisa minum wat di 10 baraka ilolong. Ini ang kailasat tatanya kami untuk malay pamura. Iya. Jadi cicam mi betul nga minum mi. Iya di maguru ko de na melo tulibunto tae. Ina rilaw tapak baraka kan nga iya wae rinungi po mi supaya wat dingi na masija ka mapahang mo kulalan na. Iya. Itulah namanya meminta barakah kepada Allah terhadap sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk kita. Iya. Ada nacik ini. Makanya ulama kita mengatakan 1 kali minum bisa mendapatkan 10 barakah. Iya. Dan kata tahu minum bawang. Papuran dak katongan mi. Iya. Kalau tahu minum cica minatongkan na capu. Bisa lalu runtuh tahu minum dena na. Timun nama dikedo. Oh padahal kalau yang di hadis itu baca bismillahirrahmanirrahim, baru diteguk 1 kali, baru baca alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah sikit, napa sikit minum, baca alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah sikit, napa sikit minum, dibaca alhamdulillahirrahmanirrahim. Selama air itu masih ada di dalam perut, maka orang itu tidak akan melakukan dosa besar. Iya, berakatnya. Jadi namun tuh minum, namun manre. Iya, ilawi. Yan itu ko patare kak manre, dia namanya kan andre. Itu patasauku, tatalutimpu mi. Kalau timpu nih, saya itu pernah protes maka dia tahu aja termasuk tidak menikmati nikmat Allah. Angka mana penjelasan lah guru tak maka maki ya kome ko mancajiwali kalau timpu namo andre. Tapi ku yasam gitu gitu. Biasa na pula guru tak kome ko mancajiwali kalau timpu nandre aja namanya kamagai. Nasaba namo anu hara halala to. Maka tapi ku yasam apa iya ko manre ko maliwasalla da ko na pemandre mati no kode muanre na pemonre talu timpu dan kau makan hanya untuk menyambung hidup. Jadi namo anu haram macam halal to. Apa bawi lagi mana sa anu haram ia ko tomate na kode ni andre, yanre tapi aja naliwang ia na tu na pake patasau. Na cek de andrena. Maka na na mungkin namo anu de na mana sa tatat anu halal karena memang hanya menyambung hidup. Yo pui di natakalupan ne. Mak buku topi. Iya, jadi ini kan wakil. Itu alasannya makanya makan 3 suap. Iya, tahu itu yang saya biasa tanya, mak aja guru tanah cedela ada minan rena. Ternyata di situ. Jadi untuk selamat dari makanan begitu. Apa yang itu kau patasau Pak. Bu, meraji-raji. Makanya saya itu menghindar-hindar. Jadi ada guru tak ustaz resmi. Saya itu istilahnya tidak mengambil yang murni. Karena agak berat. Termasuk itu, kalau macam ramai di ustaz
Yero ampelo ede itu na de na si garu-garu. Ya ko puli ko masigi pasalan. Apa yero ko puli masigi ang kadina na yatim, ang kadina pakere miskin na sumbangan. Dosa po padahal pangaliwara na sitongan na tapi memite masigi na madece. Na panaling ustase, kunalan ustase na panalia hape. Magani. Jadi ya tukong kacara makada tausogi mga dagang acara ako katawang kangkaro napa tanya di masigi di na mimatto kemudian makada utana tayo maga sakka na tutan na mito maga sakka tanah saya alhamdulillah ustaz dewa ni ko dena salah sa ijol itu sakka talalo tausogi uruntu nasa detia nang kau reke ni pulak ustaz sakka ko mi reke utanay mi na guru ko kada siya sakka ya taw ko makada seko tapa bisa ni di ko kada seko apa 2,5% kang aja mo reke ngero mega ya bana tu cede mo reke daripada sila ada ko reke ngero jadi bisa ninasa sakka ko isa to ni saroko apakah mana sakka oh cocok ya na make tu madari kada oh cocok iya ko di masalah salah makada madari makutan kada i paso bisje ya tu stas nah no tolo mandawa tapi ya ron palo na de meto pasale kada aja yani jadi hisapnya itu Pak, tasak kami magampang. Namun ini pacar kami tanah itu matu. Kaya boleh mandawa. Magamu yaro. Magani. Yo po mana samay kalahatan niya to. Yan na rumadari yan lang ibija-bija yan na wat dingi pandranan. Yan na nung masalay pasalamin kaya wat dingi bawa tilak ko. Magiwa bago pasantre makomi to. Iya di makoy patamami man yo ko. Mataru kay malakong maay aja na di man. Ina tu nama dari makrete maju ustasi na depa na bola na debe to lausara itu ya Pak mitau ka na pertanggungjawaban na ini na ustasi matu lebih risan ni makanai pas sabu-sabu ya pas sobisi ya no masalah ya ko ni pa politik na ya lebih mi ko palampuran ni ko ni itu jadi ini beratnya aja tu makana ay nanalemoki de dari mana kau dapatkan kau gunakan untuk apa itu pakutanana. Ya kau masalah polena agam goreng. Iya. Itu tidak mudah. Makanya matika itu sampai makada kaya ai itu ya na dakwah sa dinge madari ni. Madari berat itu. Iya. Kemudian upasatoki makada iya to na makada ka dua to jalur syafaat siba jalur pamase. Magi nabi tanawat di bere syafaat. Kaya tu nabi kawa di mana mau tulung yung mana. Tapi magi nabi tanah ale nabi bisa memberi syafaat. Nasaba sampajat tahajud wajib irisisi na nabi. Dan sholat tahajud itulah yang menyebabkan Rasulullah bisa memberi syafaat. Nasaba ale nabi itu milau. Makanya wasyarafa wa darajat aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudan lilladzi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Jadi itu keistimewaan Nabi. Makanya diwajibkan sholat lail untuk Rasulullah. Dari situ dia bisa memberi syafaat. Kemudian yang kedua, magi na yaling otoritas Nabi bisa memberikan keselamatan juga. Karena memang ibadah ya ipakinangkuri Nabi. Lai pabungi. Atau ina tunang kay di maka da sunnah wajib. Haji wajib. Dia itu nitap ko pala na haji kagapalan haji tapu. Digaga makalani al hajju mabrurun laisa lahu jasaa'un illa al jannah. Ia tahu itarimay haji na diga pamala na sangali na suruga. Dia tuga na po makali to menre mak kasiko apalan na digaga. Digaga. Tapi ya ko umrah angka. Sampai subuh digaga na rampe pahala na makalani gini sampai subuh siko apalan na. Tapi ko sampai sunah subuh raka'atanil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Nasaba iya wajib lari lokui pamasewe, iya sunnah lari lokui syafaat. Nah, jadi aja tercapa ibadah sunnah. Nasaba ibadah sunnah itulah jalur syafaat. Ibadah part itu sampai ke mana turunannya? Zakat wajib, sedekah sunnah, puasa wajib ke puasa sunnah, sampai perlu ke sampai sunnah, haji wajib angka umrah sunnah, syahadat angka sholawat. Semua ada turunannya. Karena ipakai nangkuri Nabi dari sisi itulah sehingga Nabi bisa memberi syafaat. Nah sama angka dua telu ibadah alina milawi. Puasana Nabi Daud alina milawi. Puasana Nabi Adam alina milawi. Puasa Iyamul Bid kan puasa putih. Puasana Nabi Adam. Bapak iya tu Nabi Adam waktu nak dimperlo kulino mabulong manang ya lelena. Mabulong. Iya na tu na puasa mapuasa iseso sepertiga
bagi telu watak kalian na maputi. Mapuasa dua ngaso, 2/3 badannya putih. Mapuasa telu ngaso, napa maputi manang. Yan na to ang payasa puasa putih. Yasa saumin ayamil bit. Nasaba iyaro nasabari na maputi mapatching. Maka din nabitaw pasusudo saja pala ya puasa na nabiadang. Yan na to nilaw yung tuuma na. Alito yung tuuma ko. Yan na ito nakanabita, nanigi-nigi mapuasa talungas solalan na siulangnya, pada ko mapuasa isiulak bujur. Iya dito matoy, di tuloy mapuasa sa ningkani siya ba naro taganros? Dajak bandi, patang nga bulan na to. Itu puasa muti ito. Padalang ibu, iya ko puasa sa ning, aso ajajangan na nabita, onron na to, ilaporo, ibaday. Aso kami si makoto, onron na to, ilaporo, ibaday. Makanya iko tumapuasa nilaporo pahalata. Makanya iya tu kumalaporo imaleka ina to madeceng ipigaw. Iya tu ampay ko ili. Ipura ki masampaya suwa aja tasalay masigi iko din na masyam. Rewa pi malaika elok ko lagi supaya napawi makan kopi ko masigi usalay. Iya. Makuiro. Aja na masijam made. Iya. Iya na tu istila na pake tau pandritero. Makanya lah da itu tomato tariolo makanya lah da pahana makadai acuri manu enak kome komadeceng de acuri manu kome komadeceng ia komatat duni manu oto ko ke kabat natat du manu tate 10 tate sidi moni matat dui pak nasuri masam pejam peni melo subu moni si manu natat du siki do de no podo konro na maceke na rekode na pita tanah. Aja mulo masapadal ko din na masyam apa na pusay ko jama-jama. Nama kay kapapasa tatik dua mo pinang kasilalungo ko pasa. Ga. Pajay. Ini gare. Iyaro. Di pa namapat tanin re macik itu. De itu na menalawan ni manue. De itato ni gare dale na. Makare minang ka. 20 na jaji cicaman re manamo na pamenre. Iya di ci di miana tatul mapat di ulu saparangnya gaga. Ini gare. Tawakalnya ini. Iro tala dasar ipakanjaki napa nih aja na alasata seret na songka atau taneka daerah Kalimantan Ustaz anu dia sampajangi iro pak to marepah to alasan na kasi marepah toko na dara ko na parusahaan magadaku agame maji mo pigaw iro ko masa kalau ko dara kesap-sap padale daku dito ka iro na sigilingan masa mo lupay wi malikwe dale si bapak ngatoro dale gara-gara sapa dale. Namanya gara. Apa iya tuh kode muasam pajak gara-gara sibuk sapa dale pada tuh makada dale mau rusuk mau lupa ini tuh malepe dale. Mestina mau pasal jama-jamamu nasabah mau patuju sampajange. Magai nasabah mulawi pak bere dale dena sa dali musapa. Ya ko dali tasapa na punana dali tunrilaw. Makiro, siapa yang memiliki rezeki? Allah Ta'ala, ni ka matoro, Allah Ta'ala, malaikat na nasur. Jadi aja lalu ala sakta deta sampajan na sama sibu sapa dale na patalu paiwi pak bagi dale. Sige deh. Mesti na dapat si serei talu pai mas sampajange gara-gara talu pai mas sapa dale gara-gara sampajan tak. Yan tu nak kada tau pandrite pasalay jama-jamamu patuju sampajan. Kato tu pakai istilah makanya iko natoro sampajan aja ne ko matoro isampajan. Apa ya ko di matoro isampajan mandari tu may piasara to masampajan loro. Tapi ya ko sampajan matoro ki ya natama waktu na jamani. Makiro. Jadi itu bedanya. Keseko ni rokapa di. Jadi mohon ini saya kira ya no pengolongan ini magi-magi na paparata ibu Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah silaturahmi cidi pasangan ya aja lalu na kurang salawat akasiratu lalana sesusiwannya ya ko salawat Jibril tapak gana kang isi sabu wadi mutu dibagi uraki masampaya subuh baca 200 Berarti masuk pejalur baca itu sang salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Angka amalan istilahnya amalia wirid makan jalak dak tukui baca kasih sabu itu salawat Jibril sesok. Khusus malam Jumat cican ni tudang.
Aja nih bagi kul ni Juma'i. Asam paja sunnah hajat ki don raka napai baca kasih sabu. Napai pakai milau dong. Kalau ada hajat tak. Tapi wani Sabtu, wani Ahad, wani sini, wani Salasa, wani Raba, wani Kamis sih aja tak pakai milau dong. Khusus wani Jumapi. Ipacenne isi minggu, kopi wani Juma'i, napai asam paja sunnah hajakan, napai baca kasih sabu dengan satu kali duduk, napai to milau dong. Itulah yang dipakai para ulama kita. Nang kata mak bangun bola na cia joka, pakai itu. Tapi sisa mi yunrei mangilau ya mi kawan di Juma'i. Tapi 1.000 setiap malam. Boleh dicicil selain malam Jumat. Subuh sekoe, mengharibi sekoe. Tapi khusus malam Jumat harus satu kali duduk kemudian minta. Kita baca jolo, ya rona ubacero, salawat ubacero. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahim. Apa lagi? Deh. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.